luar kota balik mang dalam kota yang penting judulnya asal lui bari. Yang punya Cantika pengantin semangka barangkali pengen joget bos bangunan. Du semene kakang emane jaluk apa teturuti bae tenang apa je agar nyewot bae lamun daging rasa prilara pasti tekiris mangsa wurungan ning paribasa kakang kudu apa arep sampai kapan nyewot terus-terusan pulunggan nok jagian. Hey Kaji Mimi Kaji Mimi Kaji nok lulu menyala nok lulu. Punya Cantika, mamanya Cantika. Senok aja gampang-gampang sensi, kakang uga rasa ngerti. Apa karena kakang sering balik bengi, luru rezeki sing penting asal lui. Mimi Yayat, Mimi Yayat, Mimi Yayat, Mimi Yayat. Senok aja gampang ngajak tukar, kakang lagi pengen belajar sabar. Mending ngobrol bareng minum kopi, ngelendot ning kakang bareng ngambunge pipi. Majikan tuan rumah, lamun daging rasa pilar pasti tekiris maksa wurungan ning paribasa kakang kudu abang arep sampai kapan nyewot terus-terusan tulunggan nok jagian. Tuan rumah, hey, 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 tuan rumah, tuan rumah. Bapak Kaji, Bu Kaji, senok aja gampang-gampang sensi, kakang uga rasa ngerti. Apa karena kakang sering balik bengi, luru rezeki sing penting asal lui. Senok aja gampang ngajak tukar, kakang lagi pengen belajar sabar. Mending ngobrol bareng minum kopi, ngelendot ning kakang bareng ngambunge pipi. Mimi Yaya, Mimi Yaya. Lamun daging rasa prilara pasti teriris mangsa wurungan ning paribasa kakang kudu apa arep sampai kapan nyewot terus-terusan tulunggan nok jagian. Tuan rumah nok lulu sing unyuk-unyuk nok lulu.
gampang ngajak tukar. Kadang lagi pengen belajar sabar, mending ngobrol pari minum kopi ang entis, lendot ning kakang pari ngambunge pipi. Ayah SD do semene kakang emane jaluk apa